Hasan Basri rahmatullohning doğrunda bir adam öldü. Janaza okuldu. Jayga aparıp koyuldu. Üstüne toprak salınayotgan çuda Hasan Basri jandağı adamdan soradı. Ey, ağzına tirilip çıkmasa ne kılat dep oylaysiz dedi da. Dedi korkup ketdi. Jo, bu tirilip çıkmaydı. Bilem tirilip çıkmaydı. Eğer tirilip çıkıp kalsa ne kılat dep oylaysiz dedi da. Dedi de oylanıp turup aytdı. Azı tirilip çıkıp kalsa mындан кийин bir namazını kалтырбай жүрүп окуса керек деп ойлойм dedi. Azı karıyla tirilip çıkmasa mындан кийин ömür boyu davata жүрөсө керек деп ойлойм dedi. Dedi de Hasan Basri aytты, туура ойлодуң, бирок мында шанс жок, сенде бар dedi da. Ошо шанс азыр бардыгыбызда бар да. Мындан кийин bir namazды калтырбай окуп жүргөнгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Мындан кийин ар дайым даватта жүргөнгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Мечитти абат кылганга мүмкүнчүлүгүңүз бар да. Эртең үстүңүзгө топурак салынганда мен десеңиз болбойт. Мен таярмын, мен жок урматтуу, эми кечиктиңиз. Эми опоздал. Болду, эми эки мурдуңду толук мурдуңа тыксаң да эми келбейсиң. Ошондон азыртан ниет кылсаң иншалла.